angka biasa na pasangan nga gurut ta senor, maka dah hati-hati ko nak ko makaroba ko naman cai panitia ko. Sapi suku ka mana karoba tawe na dagikip pamuling. Gitu. Makanya tuh formatnya komeki makanja, tapi ini agak berat. Komeki makanja sininna anggota tubuhna sapinge ibagi pitu mana. Iya, jadi daging aja riolona sebelah kanan, ya nalagan aja atau aja riolona sebelah kanan, langsung ta sese dagingna. Sese memang ni dagingna. Ta sese memang ni dagingna, campuri dagingna. Napa ta bagi pitu? Bagi pitu ya ro daging aja riolo sebelah kanan. Napa ta talak memang ni pitu kalompok? Ya kolak gasi matu sebelah kiri aja riolona sese si dagingna tabage pitu sih panai mondriero sebelah kanan ta sese dagingna tabage pitu sih sebelah kiri tabage pitu toy atena tabage pitu juku hasna tabage pitu apa itu juku hase dua angka ilalang angka saliwang iya koya wana buku ilalan na ya na tiasa dagi pakampina denang kana gesai baba na sabak ilalang imonro engkati saliwang itu dibagi 7 semua tabagi pitu manang ni atena tabagi pitu toy alosinna tabagi pitu baona tabagi pitu jadi sininna ya roto makarobai pitu suku anggota tubuh sapi dia dapatkan sempurna angka atena lah angka jukuhas angka ajiriolo angka jemonri semua dagingnya sempurna